ba senka bosiamisi go latela go tlhokafala go sa lebelelwa. Ba Lelapa la Yengiwe Mthimunye yo dingwaga di le 34 ba santse ba isi ba gomotsege mme ba ikaelela go bona morero o konoseditswe. O tlhokafetse morago ga sena go busiwa kwa tlelinikeng ya Watervall mme jaanong ba lelapa ba batla gore go tsewe dikgato kgatlhanong le baoki ba ba neng ba le mo tirong maitsiboa a tiragalo. Lefapha kwa profenseng le solofeditse ba lelapa gore le tla batlisisa mme ga le ise le kgolaganye le ba lelapa fa e sale ka nako eo. A child grant that was being earned by the mother, because the mother is now deceased. The grant has stopped, so there's nothing the child is being supported with so far. Batlhankela go tswa lefapheng ba etetse tleliniki le lelapa go latela gore mogasi wa setšhaba kapa SABC a senole tiragalo eo. Ba re dipatlisiso di santse di tsweletse le fa malatsi a le 21 ao le neng le solofeditse gore morero o tla bo o rarabolotswe ka ona a setse a fetile. All implicated staff requested to write statement that will assist in the investigation. Other relevant information that will assist in the investigation collected and the matter referred to labor relation for further investigation. Lelapa la Mthimunye la re le solofela fa tiragalo e tla rotloetsa baoki go se nne botlhaswa le gore ba busetse balwetse ba ba gailetsweng ba tlhoka kalafi morago. Ofentse Stimo, SABC News, Mthambothini gaufi le Seabuswa.